okumara emyaka abatura ba Rwakabiko omu Rwenjeru South batwire nibabonabona banyuma y'okweshanga omu kyapa ky'omugabe aho batwire nibabahembaho omuriro bwasya bwira ngu baruja ah'itaka ry'abandi. Omu mwaka 2010 President Yoweri Kaguta Museveni akaragira ekitongore kya Uganda Lands Commission kiita omugenzi John Rwakamunini na Frida Kiribata rero abatura bakaguma aha mataka gaabo. Omu mwaka 2013 gavumenti ekakiita babiraba na $270,000 kugira ngu abatura baguma aha mataka gaabo hatiina orikubakwata aha mukono ekyaremere kandi hati abatura barikurenga 600 nibakibabingisa kati nk'ekikere ngu baruje omu bibanza by'abandi. Mwene Kasande Kiribata niwe yayakire niwe yasayininzire mazima niwe yasayinije niwe nyakuguza niwe nyakwakira sente niwe nyakuturetere embunu zikarara aha musego nizitugoteka yaturetera amahego nayagasuka hariyo mbi n'omurungi abo kuba n'omwana ari omundu. President uyangari yitu obutiterera karuru rero mukiza mukayiza kugira ngo president aguzire ekicyo kabandi yabatsige nyuma ahabwe nki mutaba bamazu. Eki kijemeserize ba commissioner babiri okuruga omu kakiiko akarukujonerezibwa by'amataka omu ihanga aka Uganda Lands Commission okutaha omu nshongezi. Nahatekwa kuba hariho embeho omwitaka government lyabagurire. Original government itakiri yabire eyintendingire kugura eryaberera abantu twe government izire karambere ekareba abantu bayo ekajyango abantu naza kubagurira itaka kubahagarikirayo kubagire kushashura ababire nibakorera government nana yabire naguza itaka bakakora ubufere. Gavumenti ekashashurira plot 53 obwahatezireho amaka 23 gonka aha makiga 15 agabire gagenderire kugurira itaka kandi owagurize akagaruka yabaguruzamu obwahati bariyo nibabonabona. Itaka eri gavumenti yaberere ririmu abantu bayo ubwo wagurize yagaruka yariguza abantu yariguza ababa muri kugamba ngo bine byapa. Commissioner aragira bine byapa aho abatura aba bari okubitwara mu Uganda Lands Commission aha Rwakabiri rw'esabiti erikwija babakeite bareke kuteganisa abatura. Owe cyapa tokabinga ababazarirwa hitaka. Therefore the resolution for today no eviction. Nituza kubirebamo ni byapa ki mukabihebwo. Aba nibija kugaruka ah'itaka eri aha Rwakabiri 2011 okwigura ensharo ah'itaka eri gavumenti yaguzire nereraho abantu abo gavumenti yabiregenderire kugurira itaka omu mwaka gwa 2013. Gashakwa Aiden Bataringaya.